Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam tagasngi. Ka Meghalaya Filmmakers Association ha kajing ilam jung ba Commander Shangplang President jung sing kila lek ben yakendu bat ban ai mensi me kasamla ka bala sha jongti ha ubar jalla uraj kumar ha kapur ba gadang lek ring film. Uba Commander ul ai mensi me ketika samla ba kam de ban sir mensi ul ada kala mahat ikajing sha thombor ha utoi ubar jalla. Hadin bala dep ban kendu ketika samla ka seng kinong shnaflim kila lek ben yakendu iki pulen ban budien ya ka FIR ka bala bo da ketika samla ha gani ka sngi lai don lang du ki khot jung ka seng KSU ki bala senran lang ban net yakendu ya ki pulen. Tapi aku lagi iwan hanya hasara pilihan kain dan bodin nampak ini. Hoi kumba nakleng jungi kum kaseng yala penrem jur hagabedi berketu ka jingjia kepala mi ketu ki kubor hagabedi berketu sha jerong ti jogoi kena hagabedi berke auto wei ubru berketu Raj Kumar te nakleng jungi kum kaseng ni la wani kendu itu i kena hoi ngam kwa ban batai ya ke ei kaba nilai keren bat i rei kat kum badan hamidia kan long kum tahi nakleng jungi ni wan pada hari ni ke police station pada nak benta ban pli nak pulit la kila le NM kat kum ka procedure badi ban le ya ke jing toket amar ni sutu bak ladon ke FIR nakleng jungang ala yo ban ya keren bagi IO IO ri la le ya ki procedure ki badi kat kum ka investigation ke jong i nakleng jungi kum ka seng ni don ke jing syania ba nakleng jung ki pulit kin pendep ya ke ke ba kiri ban le tingi sutu ya ki proses kila follow te ninget scam ba bernishan ya ki pulit ba kin le ya ke kam persya yang le beriu nomor ba kat kum ka FIR Ulang kum nanti nak fikir mana? Hoi ngila ya kendu te ngiyo i ya ke jinglong sengurit mensim ke jing seir ke jong i tenang leng jungi kum kasang ngila syuang bangi ngini ro rengkat te imdai bandan ke ke jing sengu seir ke jing suting angkatahi ngila syu ai mesin i